Sisaklukan kain bangos na kayo wa. Sisakluk ke nga mute piya nga den aklin na kuskof na long samsam laga. Inchil ba nakalwan ni mga akalemia ang kaksikin kat kimulas kayo wa. Kaya at kanda kakiltusingi ingan bui ino special as kayo nagatoni kikusaya online ministry indaga ni Proy lipsila on sko luga ki kastan gat ingan lo ang kimalutut si mas misingi ngay kiluk saptas nga lu of us
ang alun kang alay gusnge. Aba nga kaksin kat ki katsikan la pellash kain daga kada fast na mit ki belsinge continue in long launch ko luka fagat chilbena fast na mit ki me ta kain si ma gadash ke dari nge na nge. Aba nga nga si unskungan mo kain pe share life kasilak nge kalash nga na sin matwiyash kay wama kapen rek magun main gaslan gat paingi. Di makada may kan we fakik ke.
Kulo malap na sinkat kil tusingi. Kikat kain manu, kain tagaini. Shilpe tagain long las koon kalukwe. Tolkwe. Wipin praile na sinkat. Shilpe lila me ashiruwos. Kadin fashionamit na ki calling sila shingi kadin fakalik kasnan kada na ki meto sapta longoul. Algo siya kalemye. Pasingalagyo siya longolan. Nga kuminte may kinin fakakikastan kada na vinfella na phone. Pangay masya na shuke fella singe. So na siya flau. In fakakalik kospel singe na phone na. In siya ula siya fashalik na siya. Pangay masya, this is what it's holding it. Makastan kada kalemye. Pel siya ma kospel singe it fashalik to the ends of the world. Na bagat li nag-explosion si masikyak nag kaslan kada nga internet metafakalik kainin oye pespes. Narada ka kimay luti misingi ata aspek kaslan lame nagikain bel singi. Manigikain met ngangay malutinga kadin dieng. Kadin desum nagi oye madalfak mo hypocrisy ka nagi pakas lashmet ko siya magat mo wasyon kes around lako na panang ara injul pa na kalem yela si penda ka lako ngatat kam dan diye ngata ka ngan we faka kipeng mo siya ngayon nga witness na pa wala na lang gata baba si mga gipit siya siya ngayon nga kaksigin kat nga dan kaya diginistan niya nga suk ondan baba siya nga katolik natal. When they hold a very special place in my heart. Baba siya nga baba tayo sil. Kaya siya yapel na yok. Nga fak lang alakan na nga iya saipen. Ngayon nga kengkan lang mul si saipen. Dahil mo kayo napakante nga fak gulo na sin. But plush nga. As time goes, eto ko akalimila ko. Babatay sa I have no idea alin na foto to na panasik na nga high school pangasimit ma nabas na katos yung saipen ben sinadalil ita lang si Berside kita ma ilusi anuruk talik makil mawiya lutude punbe makat urek makanan naki tomlok ya so yasko nadalil si penga urek makin na fashne ngata ko nang somno ko try again ko try trust territory of the Pacific Island menan Saiben Belgia el eklan na Federated States of Micronesia na folok na ko try land the wirik ma personnel na pilorek ma wini pile masek naldaga na sa awaim da wini asum na ko try ngaten atui eswan if kansil dala Pel nga tuwi weke 88 chul basom toko. El fosyak si klame si maashe. Bang may ngate akia wipe. Kiplan belsingi. So, basta el maasek. El shuk. El talang as Washington da. El nigande phone number laka. Na atar. Tamlalatar Churchill som dadake waiting house sivinen. Honolulu. Na elana. Busin siyak na sil lang atar ko kumana ito manang balal DJ aman saipen dal bangon ya DJ men en saipen dal bangon ya check masung adan men katriga dal mo dak check awan dal ko talkie kat so anyways atar sang na sil na kitin pela na bangon ya in Belgium el mata ke wedding house ya wa iya dal fakang na sil mo wan ba dal kan si pero ke mo lang malam si fun na dasang padagan li mo longevity lalaki prognosis ke maslal na pangon yak na yam dalatar mo elang bang na nga kumpangay ngam ta syukum bel na lois siba walang damle si lumwe uchak te si nang balum na long story short nga syakla me fact situation lala na lang nga ta ka room nga uye Matakane Seattle room. Nanga me asan. Na inga mas
takto mo si malam sinalalok. Nangato ko, darum na kinangami siya. Mamutul. Nangangi. Agata na phone call na ngaingan dito. Kingap siyam siya nga oyak na dito. Nakasum shaklalak. Katabel usi babasingin o ruk. Anda ruk. Dangia ko yelimekos. Kilta ko mabakin sin dangia ko tiginistan ya katsonna diginisin belsinga dangang musingi kumtuig rek maluman. Rek malum pa ndaliang babasing. Kum kuknel usial nage lomnoa nga som rek ma karangin kat kayo. Nakatfamdak shugog insurance kanin mangan. Na rela kapash na wo silakil. Nangangabenin kat ndawek. Shuk siya dalik tumen daga wikom in kain uskum na hospital wim tan kia ka. Tausi siya dalik mukulain maka ta shakkum o shakkum be kanin mangan. Nga fact nage experience siya ki mga sun mi siya ala. Katabali kesa na impel siya. Langay mo suno iya siya. O iya na mapapa siya tamuak nga. Kakawak sila nga sune. Pangasun mo siya nga. Na siya yan pa na mga siya elusi pa na siya ngayon matawag sugok insurance in pel siya nga. Napapa na usi nga kain kaya nga yak insurance. Nga nage urek makem siya nga. Nga fact la kaya siya mwet makatsunin mo ula siya nga. Papa nga taga fakal kita lik mukul sinadas ngayon pa kemwel. Masang na kemwel men. Papa singagil ta ko ta lilang apayar ke kulansap al tula siskyak. Kanin mange or nga ka dahil siya kawak na yak na sinwet siya. I hold that person for life. Na pa na nga parang nga fakal kung finkan ko na kawak na payelom ma kung finasum na kimayo na kasum na yensi, kung kung di kiyam tan kiyuman, siya uluman na ro. Kung kung di tala, kawak na pa siya lumbangan. Ang tan kiyam ta, usyal na kikanin mga, rek mama, fashne, kain pound tol ngol. Namin, anak yung usli nga, kaya nga pound of kulam nga luwa, ngayon ng shile. Nangaptati ni siya ka, itngol. Na yun nga siya the kain. When the falenilya. Napanga siya the vlogyak. Tamasya nga fak pound siya nga. Ikaw siya nga lang menu si mamtan kyo morela nga. Eldena aksak siya ginaro. Orang akain pound tol ngol. Nagduda nga rik malagil pa. Lemda en si siya nga leya me. Isla McDonald's luwo ke breakfast. Nalabangon niya yak mo. Leya me ngalin talong yakon na bangay. Kadem ta record on basic sak na disk ma long yakon na should pe na ge pange sham ke masla la sham ke kain mang musing ngali la katapali kesta na sikngan kain aske mang mayen ngati ka na na insurance lan bet nikin la fuka palalal dal ngakan pala been there done that ngakan pala na pay nara kingata ka sham kin pe na ge nga sunin fallan maupe na kayo bel na gawam that dikumdayan si daga na ki office counseling la siya ta Australia like your relationship nga som na rin tan kiya ka dan kiya ka katangla manak kayo ma mukul siya kulu ka katangla som na rin sam na siya nga pa example kiya matsima shaman yak nga pamtayan siya talakma. Papen talakma na yim dal chisesya. Ma chisesya ilma nga pe nga tinan ke kum. Si pesi pero nga taga na yeneng yengan tram ke pa. Basta di mo na daga ni mo one chance slash. Kat met kuluk. Chisesya faklaw kat fututole. Tasak tapakat taga rela ka slash na sila. In mo kat kainak phone you got let through Jesus Christ only. Na finga ta mo itabak makatinan ramasing apa na mga fakong sila dala mo chimasum na finchak singela rafga ma William so na trapaship ma matche iganawas na masaplan mo sisi ora kinga ta kali malutut sinam singenge ngaloang nagenga
This is a must preach. This is a much preach lesson bagadash kenge. Naragedat kanke malutu chinge ba luksing a luo ang a luo shinge. Katelo ang naket na lugel el patakate Kosfinlie kapun faximal ko metol ko na la misaya singe akin raman ki meto sapta si fosinage longole ko siya lugay matawagan siya analenta that from the bottom up in verify la paila Jesus Christ el pa misaya na mayen choose si vananga Eldana pangon mo Jesus pa Messiah. Na para lugal sisaklug medol da ko way lakshaw naksela. Toko siya si pange. Kung dalgi siya toko siya si pange. Toko siya na siya fla pange. Mayen kipel silang dalik Israel. As toko siya si tari pa King Jesus. Adel sila la sol. Nakatala may si kekel sol. Napakat papel Tuloko na siya matakake line sukulal David ne. Anen solo suku matakake. Finne Israel afake. Siya sila takake line lal David. Nga shrama ne kaya la. Line sukulal David ne. David siya sila takake ne. Ashmata no ekasli meko shashke. Kataka shamram kel rea pikaya. Taka utaka siya ulala. Utaka kewa kanon siya ulala. Ifo kagat mo. Dahil sige ko shuwa. Pangas saplan God. Na siya Joshua. Elan so mushi kanon siya using nake. Fakata chisa siya taka ke line lan matayan oyakas limekos. Simta nga shamram kaya pa root. Baila fin tagaan kinian bukul singe po siya wangan na met sham kun mo na met sikyak ma phone Eurela kashe o ekes napaka dito na gel patsiba ke oya mate videl kanaus na phone na masaba ke sallallahu niki koshuma Igata ka nan kamangat na kadamot ko ta na Paya na pa ko to jilan kat na sisme. Egi ka din maulle. Elti ka din misya. Naral sa pa wud kulo siya fun na natal nga Siya ka ditala. Oya siya matawag kaya Ephraim na finol Moria. Lanu siya like Isaac. Isaac elusit to nga. Utut siya ki finol Moria. Siya petela elus. Kung finmat siya siya nang ngaki kat syke. Katin na katin udutyak na finolane kat siya na ustifoki. Kat somne kate usrene nang itataka. So, elus ito nga udutyak na finol moria. Elnikun la pange maesang mananalaw. Manake sacrifice siya. Ora kipel siya ma edel siya finol moria. El siyak sil. Papa Ephraim, Papa, ito nga pange, any long nga pange, piye mo kiseo. Na Papa Ephraim lang, God will provide. When God is a provider. God is a provider. Naraking hakalem kita kalak ke onso kumakatlip sila. Kat Papa, Shike kat lila kat ay kes lamatan siya katin kasha. Matlash ni. Mayen, orek malan gata, kat finloan na ki, orek malan, when kulo siya fan na natin nga Jesus Christ, siya sacrifice siya el point 2,000 years, mayata ko, el shishki magayana. El taka, el te aleluti, El te ale me preach kanin mange al unwe met mas. El unwe met mas ngelara kanin men bes inakalimila siya ilo. Tanake udu tiyak silal Isaac tao sin luya to chiya silu siyak singala udu tiyak na
Calvary. Shackelaisik tikain orela atonement shima akda yaki kilib tika singal singa teko. In a shaki when kulosif na beloved son of our Lord. Elte ana Isaac isusle kel gibat malala kannekel. Jesus is with the beginning. Elwi ke matawa kiye. Na ba na ngara kita ka na sikum nga kumindan ka na ki mga umeta ka shamsham kenge. Eta ka ta shamsham kun na ki ate si ma pafak ni. Leum Sac sata ka. Na ilya si ma singi na pa. Kat mo ta long mga shumanyak ni anayin. Okay. It's another sermon. Masing afin siya kaya mga kamin syukye. Misingi na som fact na sindalik natas nge ma katfalela TikTok palitiya ke cellphone singe. Kadin kain syukshi pelalas kadin walalos mata. Akalimina sildalla. By Jesus Christ le foloko. Elwen kulo siya fan na din kaat. Na nga mga kumatawa kinliye la fosek na pay met kolas ni kumwet na White House katasin met nga vakla edal met lan gat kata pray pekel preston ka finne congressman kata aski ko finne resume lal dalinge biography lal dalinge dal samos na dal met lan gat na kumwet ang liye ma dalaraw misinging ma dan baka kain na natalik shishika ngavak lagi ngam da saiben nga ta kan America nga ta ka siuklal met America rola isa si tikrian lock som fong ke onak siurek mange esas kostosya kanin mange pangan plan lock kat kan plan da jakta so ka singolon got fosivak la safen managa yurin got bos kanin plan nga ako ke maula ko Narking at kalimalutu si matagam singa gariti anayin pat nga taga na yinenging anan ka nga kasi kata nga kiye pa yala si Fena. Manas aspel sin mula ka nga bangon. I was on top of the world. Celery laka yok. Ngara na lang silak. Kiye balat likumdan singa. Pusela masinge salallal ki masinge kanin mange. Fasting asuntan kiya kailangan kumni ngatte pakum tumugay na ngatte lang si kumukain. Tangay tala maulo manam mugul ko sosi, lan ko sosi. Ngapakum tum. Nangatte payak yak siyum. Manangan payak yak. Ngakiwi kumrala si siyaw. For a long time, nga tinalawang nagimasing. Napafasting nga masik, kain masik siya na lababatays nga Pangipel si mga emasyonin matak. Nga walom na syonin magkulikula ka. Nga anlom nuwa, nga kilong may din daga preach na shik. Nga kim may din daga shidelon nga anlong nga bel siya siya ngayak may din alam tayo talom nuwa. Nara ke nga taka wimet wiyak nga damla shirle damla lipan ma ki pelsi ka terkasin go kan mga ni pa fashion ni misingi nga mga fashionamit men mga singi nga italash mit pete sum na ke aluwe ki shipe si lu that confine manas Dahil ko fla sombrella, aspe met si luma ko fla relan ki aluwe for one reason or another. Kata on church. Nara, dalik pe wias maurik ma insyan ringe yaw tiyam in kene ka maurik mange slaklu. Pa maasinga nga continue ki kashalan God, we met wiyak nga, kadingan fakakastan gata. May kat fin di masikyak mo siya nga. Fin ba mwet na katpangon mo
sas lang pa da ka kain na leadership mising nikin na shutdown government ngamda ginalan nan ka kikata pel somla nan kayak na pa ma chairman nan kayak Hitler Nazi nan kayak mwet ma etalumela unia nan ka na kemusing met difference ki Tuhkuh ki kasha na ke onong met difference ke kasha tao sin alfuko alngal ongot financing am dawing marik makun snap ka food stamp kasha ma katorela na kelos ke Tuhkuh mesile na ke met nge masak misel kelos itala kaspelos pang ke pelos na koswin dito na pelsi nga katikan matana musle mwet mapang no foto na sin mwet kol nga enan tuyak sham na sildal the ngata kain sikim tawak di loang na kimangela finne saklik revelation singa ulit ko fasingal vakla lime kosta ko misatari sienge el kol sieta ko kol kitin bel na safla fela singe pangan ma revelation singa lit ko shakalemye na seit kosh shall me kosh shengen kadita la iruri tarian itcha ena Syria iruri Babylon iruri Rome iruri takana sikum kadin itala maki payapala bamdawa kalim langi matan felngi amen musinge Israel shamram kunyak amas mangi en merki matawakin alef force nga ken sayang anak ingat kay kaya atal sikiran sum na malim siguk samata mwet nga ba masin selling na samat fugasi kadin sum lut ne saflai masi matisa sel chicken sang karangan mweta at kuflara na simsing liang metalan lash fakata katlal met ne ekla metlal fun mising katasin met masom congressman mising kumaliep talik masom na theology elan som nudut ng divinity ekla de divinity mising ekla division pas mising na pa nga kumin na hindi Israel ki Belgium anak nga kalim yang atet kan podcast islapel ngatet kam dan diya why man dali ke mapen na kay uskan papen na kay ngata kain we fact kastan got kung hindi kan long nga fako kung som no run simet ma fakot no simet man just level loko there is no doubt about it kina study big revelation ashka ni no sha ko shmanya ngali color ke hoshne papen na color ke fleklan matan vel malain Israel misinging mga kadinan da piece together ngali faklal denil malshmon kitenel la saptaya kasapta singal dolu la yash antichrist sibe nara yash pelsima namba singe ongosh yash ke revelation singal dolu var singal alkosh emo maki emetma sang to din wina metlal elsa kulukla na men panangan metma ema fulfillen mon mo kanin mga narakat na clear development masikya ngien ang ke government kain makatashwe baba nine metlala metwiashan kayo bel singet te belin kat traelaxi katenin na kadnalena paikle losien fulwash katin kain nga sikyak mana yok pa anye matash misingeng pakanten medeta kashamuan masi as sugar coat yema ngamata finen yena merke sing ashwing nga sham mukay na Ken Washington yakang alime ko shlak pa ngamta finen saiben yelu ponbe finen yelu kayan mo lag ngamta siya yan digen ko shray ngamta yes ngal me ko stat kalyen ko shray. So, my point is, the Americans yung mga ito apang. The Americans yung mga ito king ata kapang. Ngata ka Ronald Reagan ba Preston Lash in 1980.
El fakla met na kayo mataga nag country singa and singa mga fun na pakan layla kung become citizen. Yada ka sham kin market tariff kan mamang kayo akat na yala kala manil orators communicators. Narang amda kan di ngap kap sang amda nga likan in administration. Nara kemao nga sikyak misingi takana sikngan dogmatically fakla in the first place ngakum din ng karangan yaksin government baya church by karangan kata baya kate parang asamam kin Elizabethan poor laws yung may los rikmagan Europe made Elizabethan poor laws yung iba los is the concept siya kasang rela system siya welfare system yun social security system siya yun Elizabethan poor laws yung iba met mata rikma lila katapela met wielos ngay mga siya kuflasum ke rikman del pool in sang dala siya luo na ke kasi me na ke pat siya pero na ke motion makatantarang na met sifin mga siya na lorik makin na nakikita mga siya manyak siya ngay del ma met nga kata me al siya rik makan mga sang judgment na singkat na met rik makin mga nita sa kanaw siyang geniklan met inin na men Jesus il fact mas na fact yash met inin na ni kinasaf na fella siya yash met sa kasha nakatikain urala mo met ngam ta is kasha nga medel al siyang ish ngali met ma sham kun kanin mga met nga sonna ita inin na lan mo ita you don't know the needs of the people in kain mata chachi mo Elail urek magin masing manilal shingish. Mo. Kata nang kata papa nga yawon mo lime kostel di kan urek ma. Kata urek ma ne masisikyak na si. Kata mait nge payak ne masisikyak tel fashilik insan kasha los kitin pel. Kata mait nge urek ma ne laid off. Na pasi sir nga fake, I get it. Kata si was alle ola tari na si tari. Goes retire, goes US citizen, wona si US. Ta kumni malan kata, kat look on our shoulder, kat liye, el siya shiksin malik, el siya makaim del. Katloan na siya lospe. When pangan matolo matisya silvak, mas mustafak katin karangan. Mat makaim del, kat matisya na financing ngayon. Na oye pekatin mas. Pang parameter mas shikiya na pailang ako matlalal kung inkasya mo ito. Naragadat kan ki malutut mi siya nga. Malutut siya nga bakos di si Fian Pan ki screen na nga. Len siya fataka. There is no question about that. Namitigat fast na meta. Man fakata shikil Luke. Na Luke, the man, nga kalimitari ki ulayang sasi singa kel meto. Na meto el taka goswin nita el pa puksimit ki ulayang sasi. Dake tiana sistagani ki malakai puktol ngolya pangan. OLD leta tolu, testament leta ya, orela 39 singa papusin pukki ulayang meto. Kung si multiplication na ng fulwaan, when kuminan multiply lang siya exponentially, narela lang ulit course. Nara meto nag-effect ya ulang sasya ba? Meto tukun malakay el shaflaki palalakatel de shulbasang pala na sin o na simit. A period of silence simtawek kel malakay farang kel meto. Na pa, kung hindi pa balnada siya, page yan, and blank page siya ba kaya pa balnada siya nga. Kung mas lang fukusik eh. Pangan lusiyan pel siya makadel musle. Wangan masul besikyak. Supaya mamit palangan niya, wakle. Na dahil supaya manawin ko lang si fan na natal. Na ba John Baptist il tu, yan, may sa wawayak kemisaya siya nga. Naba meto il matawak, or ilakshaw maksingan.
in konak pangakalimia konak tanal mekos in nangan ke metongan nanaway kes mekos kan ne pa chia sil takala sin kanin met na kewa Miguel David Pena nara paro election nok singan san gesla na el ki akalimia be men choose ngan dena lalfongi moel pa misaya siya na bal kill lugil the gangal the got verify met luan in fact mo si fan na ki babalain verify na balugil the ko ke sham lan me tong sham kun siya Jesus as a king to ko sha si markel the ko in someone Jesus as a servant na ingin na kat ngatang lila na me lukla the ko present Jesus mo siya na bal the ko fact mo el pa son of man nara the kana siya kadinito nagi gospel dolungan meto makluk el dal sananamos anan anasi maden da fakan nara fakek mo bangan synoptic gospel ki me Bible nata siya nakita ko sila Luke ni Bible ko in matawak sham Bakalimiyak mo electric ilpas mo sila Luke o ilpas mo sila Rekma na elta ka sham ke inin mo siya kung kan sunog Luke siya sapta tolu o ilpa Rekma siya sapta Rekma sapta siya fosi sham ko mo siya diabolus anan siya kun mo siya ma in representing kat sululalfongi nara takana si kuman dala kadindala lugal dako in gain shaman na ke nefidity boyhood manhood of Jesus kumgan ni ke luksi valne ke seakos konvinni na ke distinctiveness ke simlal meto lukil al basam ke misaya ngada ka shaman ni kaya alam kesben meto elmet accountant met takmas or simlal nga nalen may present ledger ko trial balance ko may kum accountancy ko meron kum end balance siya pugduman nara ke lakshanak silala elana ke fin ba kum balance sheet luman ne off chen siya ka ilme kosmak kum di ka ni siyong bubis ki bakit luman sang balance siya namin folok lali na phone na transaction nara meticulously Look, metal the orela o yes, and can I connect la pay and a pay la Jesus Christ in Bamisaya. Na look siya takta siya, el the orela. The difference kasi mlunga pa, masilal meto nga na boring. Na kung finlo ang nagkakamin fakla ko, ano na cause and effect siya. Asset liability anan kanada si bang anan corner sila jewo lo siya skarabin gan to toksang malalo jewo kos ke madaga ni ko kalye ko os na lefa cause and effect si convinni na gasim sila look ne el upbeat anan al na ingan sim sila ni na el represent bege taliksingan in chien Siya Elizabeth pa nekel John masosua ka finnegi talik si masoso in siya Mary nara kita ka laluka elta ka in verify na ki misaya siya nga pata ka akalimya kaya nara in akalimya ka tasik mama elta ka in akalimya na pa uskat mi na ki malutut si mga dito ka lutut kin misingin nga kan siya papan di ko kanata siya in taga kadin kain me ritela proila kaya nabakat fast namin nara snaklug nga islawin screen silan pabasit mo ngiligi mawin na si keok nga tametikat fast namin ang anakalin ko gusto kayo matakang tamday kenye you wanna assume fine kong ko spike level kin fulwan na ningin naklog kaya aslong bel na kayo man fine kong wikom tamday tamay from lanai ngan kanin wi di ko was kayo kita kalawasan les magayana klamal lap to open shum nganakilen kumbe shalom chekar lagwe glamal lap
ne shue Nelson mainkom tamdad bit OC. The kalawasan alayok shipe inak kaygat kaywa. Na paano nga betigi nga dagangan gain set up mandik nga mo sharing shafla sila klala. Dangan gain me usya unsugo ngayon gain mashlali kuin ngan gain nimya basigok nga atfas na met. An kaksikin gat kigat kanda gaini kipelsi ngaya nakmanas. Wigat ki magadash ki amsingi gatin daga diye kabun malutut singa in kashigat kayo wake. Unsugo ngayon sin kashigat kipelsi ngaya nakmanas wiyake. Klamalap na sin matwiyash makosle lagi video singan matwiyash utwema ashfinen yena katengin na fashna met kimalutut siman yim dashnge luk sapta singal luo kada somne ke fas ang luo na ke ang alari ko shan insang gesta ta gani lasha nakataka praile pe kimalutut at kaila ke to ani lasha nara manusi ko singandi be maritsinga in mo nga pronounce gas nga da phung le da go skain ga sha yake awan maritsinga luksa pas nga lu fasang alu na ke ang ulal ko shan fa ko ingi elemel tabuk
Siya met kulansap aru elan met. Elba met sima lem lal affiliate kol met kulansap puyel. Esang memungunelos in belfala. Fakalapan in sewolan met kulansap singe. Lem lal fin folok na lomsil ekonekla ilaramaingi. Payena nga fak na siwos, lem siya ilasang ta met kulansap singe in liang malal na kewa. Tarak ta met kulansap siya fin si fena nan gasil mo, lem sila lingi etiasain foloko, elvin matawag inuni met kulansap puyel, kewa na mukula matayan, el mungo, num esraile. Na lem lale foloko ki silen ma met kulansap siya tianan ka mo, ilata ko, ilatiana akola. Lem siya fasang kay naupe na sil, siya lang ta, elan keok yurin, met sululalfongi seakos. Siya met kulansap siya ito malem lalang siya elan na ra, eltia akola na ra, eva shing upena. Siya met kulansap siya tiya ito malem lang siya elan na ra, alorela siya o yema falin shing el ke, eva shing el fushashna. Machimay da kyang mapaspas na siya, eva siya kyak mapaspas sil. El siya arulena yok pema eninain itaksil. Napanga marit siya ma takan kasi yakum misingya, metikat fast na meta, kat takan ipraki pesingya. Tula malap na simgat papa, kikum sika na siya kat kain da kakilain singya siya nutut kit gaslong. Naknas isyong yakan men gaslong yurosh, kasi kat ki fakiklas ki pesingya, ay tailas ki menututa o shantam lausha. Ina na ki mongyang na ki foloko, mold na kaki. Gaslong mold bel na kiwa, dikim dawak na ki shafla. Gaslong da ka indutikat, kaikad aksiwasikat. Kat kilo malap ki lang silong, panang kung kaya aki kaya no yenge insikya. Kilo malap ki gaslong da ka, in esifin shaklas na ki, mold siya kadakot na ki. Kinwen na dum, katlalalfongi ki, mas salom na kalimila, wangan sima kum kain siya nanak manas na ki, seakos, kaskoking an batal. Maingay usya na siya, ngayang lash ka din da ka, in kain, nalalfongi kinbla. Genik na kayo akum, itama kat fututulak ki, siya kewen kulo si fanan dumingi ilaknas na sikat legatari. Yagigat na kain, ekin nalalfongi ki misya molyak lal. Kumaya basilye, ngan madalomin kat. Kasyakat, kadin fast na mit, tukay nalalfongi lasya. Kenwan na dum, tatwakilo malap na siya. Amen. Kulo malap kade, fast na mit diki akataya mga relaki maritim siya, nga siya ko sweet kyalem. Tanganda ka saman na ki, saptas nga lu singi ko tama masamsam kunyak kaya. Saptas nga lu singi kong finesom, dive into it, in lawang na kaya samsam kaya na, kasyan lemil, kwasi na pa kasing di sa fact, may hypocrisy. Pa o yan na rin lakalakom. May malan kata, inward na sumnalik. Na pa na nga rin kata kasamsam kun na kaya, mga kumura as symbolic na el symbolism magana malta ko na usya akal ke masya ma yok shipe pa isuslen ngon jima samsam kunya ke o syun si ka tuani si ma met sasta ke masap singe Nicodemus el kalos la nerol in kain siya ke kasha siya sin lem Nara, Jesus el denounced the religious leaders
for their hypocrisy. He warns his disciple of the same pernicious problem. El sang kasin sin kekin lal na sin matamaludut nge. Na pernicious problem singe pa kanoya singe eka penorela fulada kinsiyo. Nara elakkalemila fin bakain kat nge met kol makadetala kat ashke stage kat ashke limelight na ayapen aki met Pharisee nge elos shike na kalemila elos shasta ke masap kain mange nara mwet shike matawa kukelos tajakta kadetala lem si venal faklake met Pharisee nge mo Au, kung gan long madal fako. Nala tajakta elos te shakak sugo vun belos in mokle ana si madal sham guna. Panaron lakasingan. Daikan faktal den ara. Daikan chachi maita. Daikan me fakkanin kanin oyen na kayo malos sok besin maita ke. Orela oyen rap ko. Ka pride lalos ke maulan siya sima. Pange malemil fakla. El shanga. Pange type of hypocrisy. It's extremely distasteful. Pakasing repugnant. El shanga liya. O yang ete mauwu. Ki order singa lukel daga ki sapta singa lu singa. Nakapinloan ke singal tolu. Fale nage me singal tolu iya kada liekla. Lemil dako na luke ki akalemila. Top nage kasinsiyak na kay wala kumwe. Jesus Christ il ka nakalemi ki moul singe. E nage moul si maya fatako. Pasibe singe. Lem se eta satako. Nara kinga somloang nage malutut singe ya. El samram ke fos singal tolun ke tol mulakos metiki malutut si mga tashkenge. In akalemila me kalmen moula. Na el taga ke fos singal lemekos nge longol sima. Te kalmen moul singe bay in pos mga te losek mo me kasha plush. Na el taga ke fos longol luon ke longolakos mo. Life is more than food and clothes. El taga ba kalemi mo longol mekos ke longolalkos mo. Nga kuminti anan elia. Pa-worry singe. Narakat finda ka liye ke maal shaman ke fosikash metliki malutuchim singe nge. Ilang life is seeking God and His kingdom. Palfak mo, kimainge, niko sista bello sin shuk. Yaro na force nga ke makuusya kang kanum. Tamwet pekan finfela, elosuk mainge in bel na kayo. Papa tumos, elitalakos ene na mainge. Akosin suk tok shailal, elefa esut, be mainge na sius. Suk me tok shailan gada masosuslal, neto an gusto ng doli. Life is for seeking God and His kingdom. Nabal fakla, life follows treasure. Esang ke may cash up in kasao ba siya rumkeo. Palang nikmet siyangin kos finne ususuksi. Na papa tumawos elin siya wo inesyot toko siya na siwas. Kakayakan na malawos na kewa esang manian na sinmat sa cash up. Ako lang na siwas may nenyak mani ematya kalawi. Elosyak me cash up lawos in kasao yen may fatie shikeniwe. Mayen wangan met pishapash eva utyak nawe e wangan watil eva kanausla. Ta yen maseok lawos ashwe in siwas eva ondewe. Napauskat na nige malutut misiyengya. How should we live life? Nakat folok lam daw
waston ngul mekoshe pail dagam dok shamram ke dok sinsiak ke mange el busik sinsiak kaning sinsiak. How should we live this life? Siksinsiak siya pa el kingakumin ki mut ke masinge. Let's assume that we are citizen in the kingdom of God. Katarain na makat me citizenship lasha ash yurin God in gashao na katin mut kagunla citizenship siya sikyak kisipin sululalfongi lakoma through faith in Jesus Christ. Narak sinsiyak singong eba na so we're not in heaven. How are we to live? Kade mo ulfaka ingen na pala melusi malutisim ne through Luke inakale minasish sikasma kade taka ingain motalange pa walk pa stay walk me walk singan anan with your conscious nara ke fasto no limigos ki ang ngaul jinga lang lo siya in full wosin ko ako siya klam lo wosan ta ko sin ako lang nakikatay na ma esikya o na mwet kulansap sa tapan foloko lan mwet kato lalos liki ka fuen merato ke pesil lalos ilta ka at tuwol siyang ala ilo siya sana inikesta na siya. In sewo met kalan sabingi siya ke lem lalos taka el konelos siyak telos nanget-nget akola. Nga fact na siwos ila siyarak lakotlal sabi losin matakit tipain mungo na ilasang manelos. E fakela paningan lalos elfin konekta elos na akola. Elfin nita kaki in fulwan fong kapatliki. Kusarula na itala mwet sila lom sefin ita ki pelsi mwet pushabash etaka elti kain elan utyak nain lom. Ke maingi kospe kosinakola ta wen na din mwet elefa sik meke ausisya kostie etake. Nakifak mo stay walk ne slogan jibangan hashtag si freso ko banga faka mar el samsam kin naki conscious naki makata aware kikin naklasha nakalme pa consciousness sike walk singe pa katita naki mamasikya ki culture lasha nage race lasha, nage ethnicity lasha, political realities nge kipel lasha. Pangan masima samsam kinyak na kaya. Na para leme lang stay woke. Stay woke in a different, more important sense. Na ki facsilal nge el shaman na ki tapan na ki foloklan master. Palang lo siya in full wosin ko. Ako siya klam lowosan. Takusin na ako lang nakikatay ng mga esikyak. Pahal mo, kus ma nget-nget, kipel si ma lem le foloko, kus bless, kus in siya wo, kus engan. Pahal fak mo, in siya wo mit kalan sabi nga siya ki lem lalos taka, ekonalos siyak, nalos na nget-nget ako lang. Na fact na siwos, ile syarak lakotlal, sabi lo sinuntakit tepain mungo, na ile sang manelos. Nara, the master will get ready, F them, the woke servant. Ilos ma, consciously nget-nget ako lang. Pa itangol na nakitepain mungo singet, na le ktelos, pahal mo, in siwo mit kalan sabi nga ki, inge siya ki lem lalos taka, ekonalos siya telos na nget-nget, ako lang. Pangan masima, we'll get ready, na
F the work servant nga fact na shoes ila sharp la kotlal. Na pa recline at the table, then come to serve him. Uvindan ka kumanga, isn't that amazing? La forla ta na master jingle and the servant jingle. But call ka yokwal la jingle in the sapis na sin with kulansap la jingle. Na katfin nga ito nagipapalyak jingle ta elta ka in shamram ke masing afak malukil shamram ke yan the Son of Man. Nara ke foloko lala elan expected. Paano kisiya singan faka? Ke maingi kospe. Kosin akola. The when na din mwet elefa sik me ke ausi siya kos tietake. The Lord Jesus will come again. Kometa masingan, ngaita masingan. He returns to get his servant and take them to his kingdom. Ilta kain is met kulansap lal in uselos na nakitok shailal. He comes back to condemn those who do not trust and follow him. Ilta ka insang kaya kakali na selos ma sulela in the fastakol. When siya met ito ki ausi malefoloko kapel si sarap siya. Tarak ka leta ko. Leta ko in Orela masimakalimiyak nga. The Lord will serve the servant who have been awake, waiting for his return. Napakalmen faksiyat to still walk. Masingin ka naki nanaklak kumit lalfongi nakakumin pray tawi. Nashikyak katin trelak nutatapan nakifoloklan lema. Faklal po na siltada sila nga. Oye ba kumin luti matayin mata, the mula losin matal, fall na kimtayin kulansap lan lem. Elosin tiye, utakin masul ka mail masyoy, elosin matluti ki mawu. Tang si ma, shamram kiste wok nga. Te shamram kunyak na sinmet mata mo kayo na. E shamram kun na sinmet lalfongi. Insukin kenek ma, elose syuk akmisya mawumang Nara inakalimila appearing ke glory lan God. Savior siya maeta ka na sielos ma ara mawo etakun finrakun lar faloksi. The faloksi it's gonna be a very blessed return na sielos ma akola. Nara, the promise of the Lord's coming is our Abby hope. Nara, ilosma sa paringin for those experiencing unhappiness right now, what are you hoping will make you happy? Fin pa ilosma ingin ang naklan tuwash kasapayar. Na sinsiyak si mataka pa, may finsak lumaka inorela kumin inganek ka. Kung syukfa ka, may kalmayan happiness na siyum. Na banga taka shaman ki dawa kiela, chisil taka fakla, na kimul siyang de kalme pas mga kami losek lakum. Losek siyang pa naki abundance of possession. Life is worth more than that, more than our possession. Nara, in fact, pinakita ko sila Kim daw kiya na ki may worrying siya nga din asmakot ilyakun sikya. Mga netena kasyagat kimul siya nga. Masi makat papail akola na si kuma pa maulsin to ko shailal. Nabahan masima nga kumin kain sige ngetang na ke shamsham na sinwet wiyesha kailos manikun ke anla.
God intends us to use our life to seek His kingdom. Moya si makatpapel akian na si kumwe, nga kumin kain syuk toko shailan. Namen, Panginoon si fakla, God has stored our happiness. Narakat kan lila, kita ka Leum Sac. Sham kun la, pelsing akum taka kapasyang na sinlaim Jesus Christ. Ashmol Sac si, eta ka polil sham kun keluo, koren, nemeko shingalit kosh. Kat kapasyang, fin, mamake mula sa tena usi ingan sinasikom. Pakakla, this is why the New Testament so often tells us that our choice connected to Christ's coming. Kat finutela na makat muna na finfellowship na epanang roller coaster, the bella katingan, the bella kat sapay. Then gayan bella kade perpetually unhappy. Na ke ngakumdong mangaya ngaku minetala ash tefuro, but then ma crown of righteousness ma etaka ke lan na ke kum aramawo akola na ke folok singayo. Pafakla ainge ashit tefuren katangla lem la sanaya siya mana sin met mol si was. Lem met nanan ka si was eleva sinasik in lensya. At yan nasik makayna, ohebe na silos na kewa, siya lang si etawi, sikmelan. So if we love His appearing and look for that day, then when He comes, He will reward us with the crown of righteousness. Joy will flood our soul. Nara elosma matake oye ma akademiyak ne nake mochi was pasamanyak nake aste furosima akola na si was makatangla. Mam los makatangla los pa molin si was. Narela the happy ones los maingan tap na tagasi ngaya palugan samram kunla elosma emdasano nagifulok sila nga siya wangin meditake lalefulok niya. Narata na si kom ke vaccine ito na siya sila fin papangan masikya ka conclusion ke maulsi mga kumaskeng taka na siya iglesia si singal tolo fakla when whole has been hurt, kimanagaw at long daria na kadeloang dageta na masimata ka na si kumapa nga kuminsang singkat kadiniyang masaplala ki pel si mga kumulin met finfela me. Nara taka na si kum inetala ipel siya boom siya ta lange kumita FRR. En yung siya kaingi femanasla. Usum siya pweni evatia kain kondonek mungonom o. Atum notom eva okla tia kain niya. Nara machi siya siya nakalem yung luti kepa yung akong molin met nga ako minsangeng sinkat nga ako minakos mailsap kuna. Mailsap kuna yung sang na siya Moses masap singalu masap singaul nakimasap singaul nga kaditala limekos an giyot sileo nga limekos an giyot sileo nga na kung finloang nakita na masap kile yotsi nga mga kuminara na sinkat. Masap kile yotsi nga karangan yakum na sinmat yakum. Nakatmut ko ta na ay pa na ki siyam nga katsum na rin kat in kain
pashesh na kasin kaksyak, kasin lalo malash na sila. Sokas, oyalakum na isinmat wiyasha, kadalik natasha. Masap singaw ingan kat finman katana, kadil panglol la Moses. Nagsinsiya ka pa, elitalale folok, diki finola. Ifokal te sangnan ke yotsia, sang ke yotluo, inmafshash jil Moses. Masimit, men kat para lamang eh. Tabang afaka, men pa, ngayon, kita katalikla. Nikko messi na katsaya, fingo messi na katsaya, kung akmasiye ko widar, nikko makmas. Nikko malu na sinsina maslela, nikkom kusho. Ashkat dari ngumtaliki, ashmtayan chikam gujito ngumtaliki. Nara mga real reflect maleong. Sayan masap singa ulnge. Ashpe masap unfuko singal dolu, pafakyang dokongan. Katapa kum fingalya met masnge, ashlusya si kum dekain. Fin bamatayan si ilmasin malem, guldaman dekain ftotoy nanoro. Kanin mga simlash ke payapala. Pangan katamasap ma, elos mawasyon kes, nga alam na, peculiar about it, but very singe. Panakipa tala te olla paul dadal mong ukan mangan. Aski masapon po singal tolungan. Na masap ngan gi pelele, pangakalimya. Katape, elita lang akum te kanakfulat yung masap ngan. It's too much. Wangan siya kanakfal yun na phone na masap singaw ngan. Let alone 613 fakyang dako. Ay lusi. Napamasap ngan takati connect na pa lang ang fatutule. Kat ene na si Savior and dako. Hindi ka muli katle. Napata ka kiwan ko lang si fun na din kat nga. Man shakel mo kay fun na. Kiliv di ka singalit ko at singal siya. Atonement siya. Mayan sang ela maguluklalo siya. Elafon niya na nagilusiyan niya siya. Kishake nenik. Shake kao. Shake uli. Yes na. Dat Jesus Christ il fälle. Man är kipule. Il fälle pelsi fanna. Inaksyo sila. Inorela. Uchak silala, en silfale wa tip na mauriklage punwit. Pangan kisena siya flashe. Nara, kiwen na din God, kimasap pena masamsam gunge, kisumanyak mo, fear God and keep His commandments. Chisel da ka, duti ki all of it, discourse lala ki, meto saptalimekos, insewo pangafak ki, dawag yagel meto wa, pouring na ba me akatayalang elan lecture asset liability in siya los just karabing ngantok sang siya malalos masa pa pile daga simplify na si kum usiki katfin mata ke mange man siya ba kate aske shek pe na upele len si kumin kalya na phone aba Paul el dako al Paul Paul el dako akia church ne. Kung nigi pelal tenil mo, amat palo ten ay kek na nasilda den nito ke church. Silya kimalal tenil amal tenil. Chon il fata ko ikes lamang. Pangat pesi ma church ikek lao. Ngani la maluoy ta inta ko na si kumla asalu itkos Asia Minor kung kani ki fekyak sapta luo sapta tolu. Na luya na sin church ngan pa model church ma siya sin siya wukeo. Pa church Smyrna, church Philadelphia. Church Laodicea, Ephesus, Pergamum, Thyatira, Sardis, ito na siya wuke. Nara, sinsiyak singat akope. Fear God, give His commandment. En nga kumaluwe. Malingat ang lialo si Sardis, nanga mo cemetery siya. Mwet fong na dahil siya tari. Wang siklalal fong laltala.
sialu tel ana Jezebel in Shefalet. Tana in Shefalet. Nara takana si kom innan gala. Penganalen, kumpintaga wi ang akom lutut ki kaslan gat. Nga siyempre kat sumnula malu Nakatinan dok nan ka makataskila. Ko, kita ko malutut siya nga na si kom. Finleme sikya kingena. Kung ang dasano session si Tuhkuh kasin call ko, kusang online ministry ko, halo ki siyempre ko, katawan ang mwet masamonyak nga kata ako laingin. Mayan, Paul si masamon masap na ida kang sin Moses siya Jeremiah alfak Jeremiah tolngol siya fasungol siya kitolngol lakos la asolo ang sa siya ko akfon nila ma uleng mata siya ro samsam kun nagi lang sikat kinsium kewa kinganum kewa kikalum kewa aklu akum lang si matpalan lo anak yung lang si kum si fen napapolel mo fingat lang si na kalim ki fakon rek malakum palma langsi fakolan langsi fakolan ngan ba langsi engan misle aru arainwo pasisel mong fushash si fena lemfe wangin la masaplan maingi nara keeps got kamen bangen king akom ki humanity molin mol in matlakom in mga akom de suno yashima shamanyak nge tao shema rar niume manasla kum de kan kontonek munguo kan mange men molin ngan sipa sangeng sin lem kat anaki si sogas nga kalem sogas sipa salkos pamdaw kin lalmet meta naraki kastan kat mga amdo ka lipsyang Layla intime information makina. Eni na yung tagarela transformation. Eklalan mo lakom. Nara, nga kuminkain akilin kufunpon kat papa kikaslan maelsang sumasla masap nga Nga kumin dipsyak kuya na kimasap nga na kasifan na kilang singa evin katorek makun na wangan la sok kada sangay lay man yakile shika ka nanak ash nga kwatu ki kaini sima na sinmat wiyasha manefo katlalalfungi kat akilid finger of God ki masap ma el-inscribe yang selikia ki kiyo tingena inanan ki corazon lakom, heart lakom. Kadin mol kun kadin siyang ang sin kun judgment masikya ka. Naman yok sibang ako min siyang sinkat. Man masi masikya ka pa. Pel sima kadit may fancy nga sikya ka rapture. Masita lakyak simtana. Pasaman niya kisites lo ni ka ako singal tolun nga singalal ko singal. Na may nakawa ma lakom ma matula tari ekin matlalalfongi yun ba papat mo ka nakiya ka tan matula ka siya si mancha uluman fakla los malalalfongi iwana ki kadil flokon ma kat papal flokon ma Moses ikikalyak lal ma wangan maditake kat mo na itake ilusya laki meto sapta singalit kosh na telesuak na kipakan niyang siya kinuknukin mo na glorified body. Elos masak na mole ngayon. Elos siya suwak na kipagkanyang siya. Ay nakiutak yak inak, utak yak alay siya. Narakit amount of transfiguration siya kaya meto siya ngalit ko. Siya silta ka na final score. Elos siya Peter, James, John. Inner circle lala. Napay elos siya Moses, Michelle Elijah. Moses si makat matinawin ang felin layanga. Men, petya si kitig Israel, ilakalim niya mo kayo na. Ma, sima, pawin na ki, takalan layma.
Talik tolu mawala Daniel sumna pepalon ma en nakuluk si sisiyang nag-furnish siya. Il siya si mauta ka penasiko. Was na sisiyang kaya dahil na fukalashle. Det har hun kjøpt seg opp. Skilje kjato sikke malangatang Na lafa kya mameta fakke muluman. Men nga kung de mon na sin meta. Katarana in buo na silos, mta pray kelos. Reality siya nga pa. True Jesus Christ, mga fun na ba? Kaya naksyo siya, lakum nga mo siya nga. Nara nagimana kay wasyaye ba nga pang fact mo additives. Mameta shoot ko min lipisi. Malan mwet. Mwet siapa shoot ak lang na vinsaksing. El dena we alun Wednesday. Dena we siya ke Fred. El dena we alun Shenry. El dena Shenry school. El dena iska fallen lame. El mole ke lalfongi. Romsingal fasya vakla. Konvin fakak lemdalek la pa Jesus Christ. El kun kulo siya fanan din gat. El dena miset kun mentolo el molyak. Fakke ma come small. Oké, lemel de gafak. Ke markel fakke gospel lan. Maar wanneer zie ma kum el de kan naknas ke makuluklak kum asyan kaskoging an matal. Ske longas lan gat nge. Nara ke el siya kuluklan al de kain. Kiepekat. Foloko mama. So sikyakin mula siya. Nga siya nangat na regret. Ngayon ke it's a lesson learned. Nakingam ko rela kapashlas na singata. Wana kitchon algor fasigal siya ko convinsom siya vaking sindan ko siya. Nemet si feel perek makuluk. Matlili matlalan nebapa dalik nadar tikuyas. Leum level ako. En gumesum na wet alas manyak. The leum level ako. Ki katapel siya na sikngan kan buito kasi man masing ngay ngankin. Inalan kulansap sila rin daga we fakak. Na kung ni elawit siya finga dito mga kati sum fakak na sindalik nata siya mo din circle lar. Na pa na nga encourage ko us. In sum fakalik. Kastan gata. Pwento ko elos na garik malan gata. Pangarik malak kumingin na. Ako lagi malutut umatagan kya siya kat. Pangi kya siya mga kanikasik kya malutut mo siya ngayon. Tangan kahit usya onso kung nangapakat kakalan ko us matakang Ngamo mga singa ko min na nalek kampare kem singa pa. Naki yes ma onso kung ito ka akademi na sikum gang Kus long ba onso kung itari ta sakta. In fact na ba ila. We need this. All the time.
Klokaksin gat nga nakilin ko usmit ma supasek pasre inakay gat penge damdal shreng an pain kom tuwan sium klomalap ke asluman wipe dan kado si be wiasnge damdal benita klomalap madin siya uwan pain ko was from lanay ang itim dan si buyak makato imit ki siya ulako full-line check kay ves klomalap mer mo isyo klomalap ke aspeluman na damdal Kenya as always klomalap ke asluman Lana is strong. Damdel tamay and sikra. Les magena. Shalom chigar. Lagwe. Yogegom. Glomalap na gyashloman. Damdel shuwe em Nelson. Glomalap. Oye damdel pedosi. Bangay met magasya ka din nikiya. Kasin kain. Kasya ka kiltusinge. Kadinaske. Bangay malutut mo siya. Kaya takatafol lang kilin nito fin alang silan gat. Kaya pena puksinge. Tasak tamasi mayoko pa. Takmasloan na pa na sin talit nata sa ingin. Yan siya gulukla na syuk na pa o yelan sang. Tipenikat tipenalosle kaya balosle. Nara me ngay tala. Katadlik nata siya nga siya nga kagat wanal tala tasak ta. Pangimasira kat papel siya talik na siya. Kadin syukin genek magat kain get to them dalingan dip siya magatas kaya. Kulogi kat kanda ka me aksa fila malutut siya ngaya. Ngaya taka wiko was pro aksa fila taka nila siya. Nakat fa skun nga naundig na aksa fila taka nila siya. Nakpas wiya katani pray. Kat kaksigin gom kat papatmasin siya. Kaya kung sipe ka na siya, katinggan ng dalik, hinggan lutut kan gaslom. Kat lutut kan gaslom, kat pray na siya, lup siya kaskiyaw ningi, inakaya kat, ekat tawi, tapan, fuloklan mo na to. Kat kulamalap la, kaslom na kaya na ako katla. Kaya kaslom na kaya kalimi na siya la, wangan siya makum tsakan tiyan naknas na siya kaya, arula na akaya kat. Kaslom na kalimi bela. Kung silya dari man madal siya ngayon kat, kikat na ka, ekan matlalal pong ikimi siya molyak lang mo na to. E when na dumel pat kia dari, makuluklas fin siyaksing. Panagat lang siya baklo malap na siyon. Layla ka din gan fasilik, akaya mo din siyaw las amit, talik natas matalan las, e fakalik ikospel siya nga nasin. Met na kayo ang circle lasha. Kat kaksakin gom, dahil akalang pakoten lom, sisin sila ng dalawin wikat, karangan ka. Amen. Aglamalapangan, atin na kanilash, ki magatash kaya, putpaya na kayo syafla ki Beijing nara, nganchun pa na faklamalap na siwos kayo, ama tagay niyan, Ingan fasilik kion sa konge, fakat chudpe, osun kilen nituwa, fine alang silang kat, kulamala, pange, safla and sharing lak misingya, ingan da ka, aksafila.